Jadi kuble sibun, nak kena jonga kumuluai ru, nasi uban ai ke jeng kuble, dia pi di belah wan koi kat le, de ngamda de beri pada nang bahaban wahid berkata, de namar bahaban dong de jeng ketam simpen kersian, ngan ruai lah ruai, de tempat mentangan ajak kabangan nelaksana kumpa riu nyu depot, de nasi ubah mentang suran utara di kot bimo usul e dongin yang bania teli siliang wablay ka dongjong lawe bahkan pernah kabut jong pi pusing pin ai syarat dak dak bertapuk puk hausing syarat dak dak sakanam maik hoping parti HSPDP kaseng riulum jong ajong pi slemba kayai dawa panyonohi lah kaya syarak dak dak bertapuk puk hausing syarak dak dak satanam maik hoping ko parari pidang ken mau kita kipor ya lehen la to no dil tenore mati long shua ngim te ban kle syarak dak dak bertapuk puk hausing syarak dak dak satanam maik hoping kuble sibun